krećem 7.07 i idem prema Špiri Pozjati i pomalo tako dalje. Iz ovog granja se vidi Grljak, ovo će biti Mosor. Špilja Pozjata. Ej. Svetilja, Ložac. Evo, napuštam ledenicu i idem pomalo na Svetom Iliji.
Evo ga, krenuo sam prema Gošću. Malo Slobodan tu. Da vidi se sve Ilija. Sveti Mihovin, koja se vidi antena od Svetog Jure, ja idem tu na desno. Kadulja, a ovdje ovo je staza, Gošću, dole, Jami je stara Levinica, ne znam da li toga još uvijek ima, vidi se antena na Svetom Juri, a ovdje je HGSS kuća. Staza inače nastavlja dole, tamo i onda bi se došlo ono pa Mošac, pa gore ja ćemo ići ovoga. Ima taj novi dom pod Mošcem. Ajde lijepo malo gore prema vrhu. O, gleda iznenađenje, ima toga više ovdje sagrađeno. Dole je zatvoren, a ne vidite, to je ovako mora zadnje.